Orchid Park hang fe ding kan tia tu hin son tila helai mandir bulai ha kan tlung me kan ta alampui hi ting pang hi umrang sofe na khan ya chun hi ting pang hi Orchid Park pan na chu ani la hin signboard a hin way through Bamin Hadingma Orchid Park ti nan zika hang enei tile way through Bamin Hading Orchid Park Dima Hasau Assam distance 6 km hi hitaka in thokhin kilometer rukvela la ani tina ani chu ka vlog no na so ta khopela he voisun chu Orchid Park kan va fe a oi ti video kan hung sim tum dewani kan rul hai khom he tlanin lak tan nga la ne hilai hin welcome to Bamin Hading Orchid Park ti nan zik lai mun hi an hoi khopela chun hilai hin lai mun hin entry gate ani ya hilai he alut man exam le lar alut man exam la boisun su concession mo Orchid Park fading kan tina mun kha kan tlungan ta tu hin lai mun building oma chun hing lai bel sum kung ting kon park moi deu deu mata hing lai bel ram puk lai bel ngal bai kan rol hai hing lai bel te hin isu haflong line thoka munum em akan fe na mun ka ing talo be sum no ram khomolin hoi he ani ala ne til en num tak tam deu muding han kanin be se ya building chu kan hang kai rampui lai vel kimi khomin hoi ati talo mi ro zo amu tum ang ni lo kamu tum ang hi ani no upload clear ai lạc đang sao mày đang lên một số phải có vẻ này lại hình step môi theo anh lâu xí mà thằng tin con yên mà rèn tiền cần giúp phẳng đi anh ini ba building ina kita kan hangkai na kani ro ko masur phar jinga holai chana man jo fengai te i mom reng mo ningla vel hiso amun hi jon hoi mo thing tama thing buk hin kanin loi tum no kan ta to sit lazuk nei kan te kan fe phenok dengan ta
ro se vel hin thlain lak na kan zuk na ya oi khat thalak in zoin tu hen kan hang fe pe nok dengan ta fe dengan ta chun em เสียไปกันตาจึงกันลักไปเดี๋ยว lai mun hin hoi khopel e ting ki mol hoi aflong thlang ani ta moi em ani za na chun moi big ding tu hin chu in ting kan in loi nok dengan ta lai mun hi an hoi khopel